ngishengishane ngiyakhulekela kiniboma mflak valiwe ngithe makhosi amakhulu ngiyakhuleka amakhosi ngiyakhuleka kinibodla impolokotha babukeli ngifisa ukukhuluma ngale ndaba lenkulu unodabula idwedwe lo unodabula idwedwe lo osenza kahle kakhulu ayikho into angayenzi uma ungakumbheke nje ayikho into angayenzi amafutha emali lawa mafutha emali lawa nje ubuwabona nje kubi ayikho into angayenzi unodabula idwedwe wami lo mawuphethe lo nodabula idwedwe ungawuphatha uyifakele wena noma ungahamba uyingenele namhlanje ngizolala ngiyibovuka imali ungahamba uyingenele wena laphana e-store uyithengele yonke into oyithengayo kodwa mawuthenge waswapa ikhadi khona into nawe ezokwenzeka on your account angazi noma niyangizwa yini khona into ezokwenzeka kwi-account yakho let's say if uspende mhlawumbe 50 rand 50 rand kufike kube u5 bese kuba u0 on your account makuphume that 50 rand kuyenzeka ukuthi sekubuya sekuno0 omunye ongawazi lo 50 rand egcine eseba no0 ababili angazi noma niyangizwa yini noma kuphinde futhi uthi sekungena nje o0 ayi unodabula idwedwe uxabene no0 wakhipha 100 rand yena ufaka u0 ngapha eceleni uyangizwa mos niyangizwa wakhipha u20 rand yena ueda omunye u0 ngale awaphinda afake nje o0 mawungangizwa manje ungishayele kodwa ngithemba niyangizwa u20 rand ningixolele babukeli bami emakhaya let's say wena uthenga into ngo50 rand unodabula idwedwe lo mawumphethe yena ufike afake u50 rand ngapha uyabona umehluko o aphinde futhi unodabula idwedwe awufake uxabene no0 nje xabene no0 wena ukhiphe 50 rand nafika afaka u0 uthenga ngo500 yena afaka u0 ngale eceleni la usuke uthenga khona kodwa kaningi mawuthenga usebenzisa ikhadi phela ngoba leya magundwana hayi ngiyayala ngisayiphikisa hayi mina usengibulele nodabula idwedwe sengibulele njengoba nje ningibona nje nginjalo sengibulele hayi nodabula idwedwe angazi la ngiyothela khona upetrol lapha kwaKobus ngiyothela nje manje upetrol ngiyothela upetrol manje bese uzobona-ke nje masengithela ithi kuzoba njani niphile nje nonke emakhaya unodabula idwedwe uyatholakala usenolaka-ke ibhodlelanyana nje lakhona liyabiza kodwa-ke futhi angiliposi ngifuna umuntu eze yena la ekhaya azoyilandela niphile emakhaya 073 219 664 073 219 664 034 004 00 11 niphile